Yes, umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cy'u Burundi amaze kuba agera mu gihugu cya Kongo, bivuga yuko afitanye inama ikomeye cyane n'umugabo bita Jules Mbanza, umugaba mukuru w'igisirikare cya Kongo ndetse n'umugabo bita Tshisekedi, aho bivuga yuko bagiye gufatira imyanzuro M23. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi tuvuga kuko situasiyo ikomeye cyane, bivuga yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi hari Kinshasa bamaze kubavumbira imigabo n'imigambi umugabo bita Tshisekedi yuko ashaka guhama ku butegetsi kugira ngo agende apushinga intambara kugira ngo igende iba buri munsi buri munsi buri munsi, kugira ngo bimufashe kuyobora igihe kirekire nk'umugabo bita Vladimir Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi tuvuga ku makuru akomeye cyane, bivuga yuko rwose Uvira, umujyi wa Uvira uri mu mwijima, ni nyuma yuko ahangaza Wazalendo FDL P5 bano bose bafatanyije bamaze kugenda bakora ibikorwa twakwita nk'aho ari iby'ubugwari cyangwa se ibikorwa byo mu nyamaswa, aho kugenda basahura, bagenda bafata imitungo y'abaturage, bakagenda basora amaduka. Bavuga yuko rwose inzara yatangiye kubica kubera ko bamaze kuba baba benshi hano mu mujyi wa Uvira. Aya makuru ndaje nyakugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi umugabo bita Neva ari mu bwoba, ni nyuma yuko umukandida bivuga yuko ari umugabo ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi yamaze kuba agaragara yuko azahatana n'uyu mugabo mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027 hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi tuvuga ku makuru akomeye cyane, aho bivuga yuko ahangaha abasirikare b'abarundi bohejwe kuba barwana mu bice bigiye bitandukanye, bamwe batangiye kugenda bata imbunda bashaka gusura mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Masisi, ikabera hano muri za Walikale, ikabera ahangaha mu bice bigiye bitandukanye byose, intare za Sarambwe zihanganyemo na bano barwanyi bose, abarundi Wazalendo FDL P5 ndetse n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi tuvuga ko situasiyo ikomeye cyane ahangaha, bigaragara yuko bano bagabo nje nkakubwira, bigaragara yuko ahangaha mu gisirikare cy'u Burundi harimo haravugamo ruswa ikomeye cyane, aho bivuga yuko uyu mugabo ikintu cyamujyanye agomba guhangana n'amakuru aturutse mu gihugu cya Kongo. Bivuga yuko abasirikare bamwe na bamwe bataye ibintu bijyanye n'urugamba, ahubwo bakajya kwishingira business ari mu gihugu cya Kongo, aho leta y'u Burundi itabafasha habe na gatoya. N'andi makuru yose nakugejeho ndaje nyakugezeho gatanu kuri gatanu. Cyo ngusaba wowe niba ugeze hano ari ubwa mbere, kora like kugira ngo YouTube de recommandation amakuru yacu abashe kugera kure, kore subscribe kandi no kunzajya kugira ngo amakuru meza kandi yizewe uzajya ukurikirana kuri Kiss Empire, kandi utibagiye ikindi share ndetse na comment nabyo birakenewe. Kamaze suza abantu bagiye badukurikiranye ku migabane igiye itandukanye, kamere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, utibagiye n'umujyi wa gatanu wa Kigali. Nizere ko mumeze neza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Ikindi kandi kansuhuza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, twavuga ahangaha mu Burundi, muri Tanzania, muri Uganda, muri Congo, muri Kenya, mu bihugu byose bigiye bitandukanye. Twavuga nk'abantu batuye za Zambia, za Mozambique, basuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe ko munkurikirana, ni ibintu by'agaciro cyane. Kansuhuza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, hari nko mu Iburayi, twavuga nk'abantu batuye za Sweden, za Germany, za Belgium, za France, za Italy, abantu batuye za Turukiya, abantu batuye za Czech Republic, abantu batuye za Britain, za Spain, za Italy, abantu batuye mu bihugu bigiye bitandukanye nka za Pologne, ndetse tutibagiye n'abantu batuye za Luxembourg, basuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe kuba munkurikirana, ibintu by'agaciro cyane. Nsuhuza abantu bari muri Canada, muri state zigiye zitandukanye, twavuga nk'abantu batuye za Vancouver, za Montreal, za Ottawa, za Quebec, za Alberta, basuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe kuba munkurikirana, ni ibintu by'agaciro cyane. Nsuhuza abantu bari muri Amerika, muri state zigiye zitandukanye, twavuga nk'abantu batuye za Maine, abantu batuye za Maine, abantu batuye za Ohio, Kansas, Boston, Michigan, Las Vegas, California, Los Angeles, utibagiye Washington DC, utibagiye n'abantu batuye za Tennessee, Philadelphia, ndetse n'abantu batuye ahangaha za Texas, babwira ngo jambo sana kandi namwe ko munkurikirana, ibintu by'agaciro cyane. Nsuhuza abantu batuye mu bihugu bigiye bitandukanye hano muri Aziya, twavuga nk'abantu batuye za Singapore, abantu batuye za Philippines, abantu batuye za Thailand, abantu batuye mu Buhinde, mu Bushinwa, mu Rusiya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, n'abantu batuye za Mongolia, mbasuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe ko munkurikirana, ni ibintu by'agaciro cyane. Kansuhuza abantu bagiye batandukanye bari ku mugabane wa Australia, mbasuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe ko munkurikirana, ni ibintu by'agaciro cyane. Ibyo bateguye no kugeza amakuru, nitwa Chris, bahe ikaze kuri Kiss Empire. Reka dutangiye cyangwa se kuri situasiyo ikomeye cyane, bivuga yuko ahangaha mu gihugu cy'u Burundi umugabo ukomeye cyane, bivuga yuko afite izina rikomeye cyane hano muri politiki y'igihugu cy'u Burundi. Ibintu byamaze kuba bigaragara yuko yamaze kuba atangwamo umukandida ugomba guhatanira mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027 hariya mu gihugu cy'u Burundi. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye yahiye ubwoba kubera ko bivuga yuko uyu mugabo amaze imyaka 36 muri politiki y'igihugu cy'u Burundi. Urumva yuko ari umugabo uzi igihugu cy'u Burundi, urumva yuko ari umugabo usobanukiwe n'ibijyanye na politiki y'igihugu cy'u Burundi, cyane yuko nawe yamaze kuba atangwa n'ishyaka rimwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Binavugwa yuko iri shyaka barihaye amafaranga bariya, cyangwa se iyi shyaka CNDD-FDD cyangwa se umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi,
watanzemo umukandida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, baje kwishyura rino shyaka riza kuba ryabyanga rivuga yuko rigomba kuba ryahatana kugira ngo rizahagarire ba rubanda nyamwinshi cyangwa se abaturage benshi hariya mu gihugu cy'u Burundi, byagaragaye yuko badashaka uyu mugabo kuba yakongera kwiyamamaza cyangwa se kuba yashaka kuba yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Urumva yuko hariya mu gihugu cy'u Burundi situwasiyo ihari ntabwo ari nziza habe na gatoya, kubera ko aka tuvugana uyu mugabo iyo ibintu bimuzambije we ni uguhita akora mu nganzo agahita yica abaturage, nta mikino agira Neva rwose. Niba uzamuye umutwe ushaka kuba wamurwanya, nta kindi agukorera uretse kuba yagukatishiriza indege ikujyana iwabo wa twese. Urumva yuko rwose ahangaha ibintu byamaze kuba bifata indi ntera hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho bigaragara yuko uyu mugabo nta n'umukandida n'umwe ashaka kuba cyangwa se nta mukandida n'umwe ashaka kuba bakwiyamamaza kimwe cyangwa se bahatana mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027 hariya cyangwa se mu kwezi kwa karindwi. Urumva yuko ahangaha mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuba ibintu bigiye kuba atari byiza. Reka tubijyane n'iyi nkuru ivuga yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba gifunga imipaka igihuza n'igihugu cya Kongo, ndetse banashyiraho abanyerondo cyangwa se bashyiraho abapolisi hariya mu gihugu cy'u Burundi ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Bivuga yuko ahangaha bano bagabo bafite ubwoba bukomeye cyane, ni nyuma yuko bongereye ingabo hariya ku mupaka wa Kirundo ndetse n'ahangaha mu ishyamba rya Kibira, aho bigaragara yuko bano bagabo nabo bamaze kuba bavuga yuko nta kindi gisigaye uretse kureba uburyo ki bashaka uburyo ki bagenda bongera imyitozo bahaza FDL za Wazalendo ndetse na P5 babazwa hariya mu ishyamba rya Kirundo ndetse n'ahariya muri Kibira, kugira ngo barebe uburyo ki bazatera igihugu cy'u Rwanda, cyane yuko igihugu cy'Ububiligi, igihugu cya South Africa, igihugu cya Congo, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Angola, ibyo byose birangajwe imbere n'umugabo bita Maxime Prevot ndetse n'uwo bita Terence Nahirajya, minisitiri w'igihugu ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Nibo bivuga yuko bari cyangwa se ari ba mastermind barimo barayobora uyu mugambi ukomeye cyane. Reka tugo twekeze Kinshasa umugabo bita Tshisekedi nawe ntago yoroye abe na gatoya. Ni nyuma yuko uwo bita Augustin Kabunda, Martin Fayulu ndetse n'uwo bita Delice Sanga, bano bagabo uko ari batatu bamaze kuba bavumbura imigambi mibisha y'uyu mugabo. Uyu mugabo arashaka kuba yakora systeme neza isa nka mugenzi we uyobora igihugu cya Ukraine, uwo bita Volodymyr Zelensky, umaze imyaka 12 ku butegetsi, igihugu cye kiri mu ntambara. Kandi mu by'ukuri amatora yagombaga kuba hariya mu gihugu cya Ukraine yagombaga kuba ku itariki 10 ubundi yagombaga kuba yayobora imyaka 7, ariko akatuvugana amaze kwiyongeza imyaka 6. Urumva yuko uyu mugabo nta mikino afite, ubundi yagombaga kurangiza manda ye mu mwaka wa 2021, ariko akatuvugana amaze kuba yageze mu mwaka wa 2026 ariko ubutegetsi, cyane yuko igihugu cye kiri mu ntambara kubera ko nta matora yaba mu gihugu cye, cyane yuko nta n'umutekano uhari. Uyu mugabo bita Tshisekedi nawe rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi nkubwiye, bano bagabo bamaze kuvuga yuko nta kindi ashaka uretse kuba nawe yashaka uburyo ki agenda ateza intambara ndetse akanasunika ibiganiro kugira ngo byere kuba, kugira ngo bimufashe kuyobora igihe kirekire igihugu cye. Bivuga yuko kiri mu nzibacyuho. Urumva yuko rero niyo mpamvu ahangaha igihugu cya Angola, igihugu cya Gabo baje kuba bapushinga ibijyanye n'ibiganiro leta ya Kinshasa yagomba guhuriramo na M23 kugira ngo bashakire umuti w'ikibazo igihugu cya Kongo cyangwa se amakimbirane amaze hafi imyaka 32 hariya mu gihugu cya Kongo, igihugu cya Kongo kiri mu ntambara. Ariko biza kuba bigaragara yuko umugabo bita Tshisekedi we atabyikozwa na gatoya, kubera ko ashaka yuko ahubwo intambara ikomeza kugira ngo bimufashe kugenda ahama ku butegetsi igihe kirekire. Bano bagabo rero bivuga yuko nabo bazanye system ikomeye cyane, bivuga yuko niba nta kintu gikozwe nabo bagomba kuba bakora ibitendo byabo kugira ngo bashake uburyo kibeguza uyu mugabo, kubera ko uyu mugabo nawe yamaze kubona yuko ibijyanye no guhindura itegeko nshinga rwose ni inzozi kuri we, cyane yuko bidashoboka kubera ko abanyekongo bose za katolike, amashyaka amwe n'amwe hariya mu gihugu cya Kongo, amadini byose byamaze kuba bihaguruka bivuga yuko bidashyigikiye kuba uyu mugabo yahindura itegeko nshinga. Reka tuvange mu gihugu cya Kongo hariya Kinshasa twerekeze mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni nyuma yuko habayemo akaduruvayo gakomeye cyane, abarundi bongereye ingabo, Wazalendo zongera ingabo, FDL zongera ingabo, P5 zongera ingabo, ugashyiraho n'intare za Sarambwe ziri hariya ku musozi wa Mitamba ndetse n'ahangaha mu misozi ya za Nunga, aho ibintu byamaze kuba bigaragara yuko bano bagabo nabo biteguye kuba bakora ibintu bikomeye cyane kugira ngo bigaragare yuko basa nkaho bavansa bashaka uburyo ki bagenda bashaka uburyo ki bigarura umujyi wa Uvira, kandi bikagaragara yuko bano bagabo nabo biteguye kuba bakora ibijyanye no kuba bashaka uburyo ki bagenda bavanza kugira ngo barebe uburyo ki bagenda bashaka uburyo ki bigarura uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi bigaragara yuko ahangaha mu mujyi wa Uvira
ibintu byamaze kuba bifata indi ntera nyuma y'uko M23 igaragaje ibimenyetso bikomeye cyane y'uko ishaka uyu mujyi wa Uvira ku kibi n'icyiza kugira ngo ibohore abaturage. Nabagejeho amakuru avuga y'uko abaturage bamaze kuba bamwe bafite imiryango ikomeye, bamwe bamaze kuba bahungisha abana babo, bahungisha abagore babo, hasigaye mbarwa hariya mu gihugu cyangwa se mu mujyi wa Uvira, hasigayemo n'abagabo bagenda bakurikira ama business yabo, ariko nabo ugasanga bamwe barimo baragenda bataha mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cya Kongo kubera ko umujyi wa Uvira wo nta mutekano n'umwe urimo. Reka tunga twekeze kuri iyi nkuru ivuga yuko ahangaha umugabo bita Donald J Trump nawe uyu mugabo ubwo yari ari mu nama mu gihugu cya Turukiya yaje kuba agira ubwoba bukomeye cyane, ni nyuma y'uko bivuga yuko igihugu cya Iran cyari cyacuze imigambi yo kuba cyamwivugana bitewe n'uko uyu mugabo arimo aragenda azengereza imigambi y'igihugu cya Iran cyo kuba kigenda cyicuriye ibitwaro bikomeye cyane cyangwa se ibitwara kirimbuzi. Uyu mugabo rero bivuga yuko Air Force One ni indege imutwara cyangwa se indege ya perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo ntabwo ari yo yaje kuba agendamo, ahubwo bivuga yuko yaje kuba agenda mu ndege za gisirikare za zindi ziba zimuherekeje, nyuma y'ubwoba bukomeye cyane bivuga yuko hari abagabo bari bakodeshejwe, bivuga yuko ari abanya-Iran, ndetse bivuga yuko yari yatinye no kuba yabonana n'abayobozi baturutse mu gihugu cya Iran, aho bivuga yuko yaje kuba rwose afata rutema ikirere yisubira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayoboye, bitewe n'uko yari yamaze kuba akurura amakuru ndetse n'ubutasi bwe yuko bashaka kuba bamwivugana. Urumva yuko uyu mugabo nawe igihugu cya Iran ntabwo ari igihugu cyo gukinishwa, ntabwo ari igihugu cyo kuba ari agahugu gatoya kagomba kuba kavugirwamo. Yamaze kubabona yuko ubushobozi gifite ari ntakemwa cyangwa se ubushobozi gifite ari igihugu gikomeye cyane. Kandi ikindi mu makuru cyangwa se mu minsi yashize uyu mugabo yavuze yuko Iran nitamanika amaboko azayirasa yose akayisenya, ubundi akongera akayiyubakira. Ariko rero ukabona yuko umugabo bita Donald Trump yamaze kuba byibuza afatira umutungo w'igihugu cya Iran ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Burayi hose. Yavuze yuko ayo mafaranga yafatiriwe ariyo azasubira inyuma akubaka ibikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasenye hariya muri Iran. Ariko akanavuga yuko n'ibikoresho byose by'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze kuba bisenywa n'igisirikare cya Iran, nabyo bizifashishwa cyangwa se ayo mafaranga azifashishwa mu gusana ibyo bikoresho. Ukabona yuko Iran nayo yamaze kuba irakara, ishaka kuba yakivugana uyu mugabo. Uyu mugabo tubose yuko asimbutse urupfu inshuro zigeze kuri 5 muri iyi manda yonyine. Ubu ngubwo birakabije cyane kubera ko muri manda yari yabanje ntago byari biteje inkeke, ariko aha katavugana ibintu bigaragara yuko uyu mugabo ari mu mazi abira cyane. Reka twigendere tuvanga kuri aya makuru yahariya kuri uyu mugabo bita Donald J Trump, tujye ahangaha muri Minembwe. Muri Minembwe hafatiwe abarundi bageze kuri 6. Bano barundi bivuga yuko bari baje gutata amakuru ajyanye neza n'uburyo ki iyi teritwari ya Minembwe irindwa, ndetse kugira ngo banatanga amakuru ku barundi bagenzi babo, ndetse no kugira ngo batange amakuru kuri FARDC Wazalendo P5. Bano bose batari barekera cyangwa se batari bumva neza uburyo ki ino teritwari ya Minembwe yamaze kuba yigarana na MDP twirwaneho ndetse na M23. Urumva yuko rero ku ruhande rw'impaha cyangwa se ku mpande zombi bano bagabo nabo nta mikino bafite kubera ko aka tuvugana ibintu byamaze kuba bifata intera, ibintu byamaze kuba bigaragara yuko bano bagabo nabo biteguye kuba bakigarurira kano gace ka Minembwe cyangwa se ino santere ya Minembwe, by'umwihariko ahangaha ku ndondo ya Bijombo ndetse na hariya kwa Murima bamaze kuba bakwa ibirindo bikomeye cyane. Bivuga yuko byari bicumbikiye intwaro zikomeye cyane, harimo za misile, harimo za drone, harimo imbunda zirasa mu birometero bya kure, aho ibintu byamaze kuba bigaragara yuko biteguye isaha ku isaha kuba bagenda bakora ibintu bikomeye cyane 5 kuri 5. Reka tunga twekeza ahangaha tunasoza amakuru yacu, tubabwire yuko ahangaha abasirikare b'abarundi bari bayoherejwe mu gihugu cya Kongo kurwana. Bamwe batangiye kugenda bata imbunda, abandi batangira kugenda biyisubirira mu buzima busanzwe. Bivuga yuko bamwe hari na bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bamaze kuba bahinduka abahinzi hariya mu gihugu cya Kongo, bamaze kubafasha imbunda hasi cyane yuko bamaze kubabona yuko leta yabo cyangwa se leta y'u Burundi yamaze kubibatererana. Tubitse yuko igisirikare cyangwa se leta ya Kinshasa yishyura amafaranga menshi leta y'u Burundi bitewe n'abasirikare ifite hariya mu gihugu cya Kongo, ariko ugasanga bano barundi cyangwa se bano basirikare b'abarundi bo nta mafaranga bahabwa, ahubwo uyu mugabo bita Neva arayafata akayakubita kuri konti ye, we n'umugore we bakagenda bakimerera neza kumwe n'abana babo. Bikavuga yuko ahangaha imiryango y'abasirikare barwana mu gihugu cya Kongo baba hariya mu gihugu cy'u Burundi byamaze kuba bigaragara yuko nta kintu na kimwe barwanira ndetse nta n'ikintu na kimwe bahabwa, cyane yuko imiryango yabo hariya mu gihugu cy'u Burundi ibikennye, iba ibura ibintu byinshi. Bikagaragara yuko ahangaha ibintu byamaze kuba bifata intera cyane nyine yuko
yamaze kuba bigaragara yuko umugabo bita Evariste Ndayishimiye yamaze kuba yishyurwa agera kuri miliyoni 10 z'amadolari, ariko nta n'ikintu na kimwe yigeze aha igisirikare cy'u Burundi cyanarwaniraga hariya mu gihugu cya Kongo. Ukabona yuko bano basirikare nabo bamwe batangiye kuba ngo bahinduka abahinzi, abandi bahinduka abaturage basanzwe, bavuga yuko hariya mu gihugu cya Kongo hari n'umusirikare rwose w'u Burundi wafatiwemo arimo arikorera imizigo. Urumva yuko ari ibintu biteje ikibazo cyane. Bikavuga yuko leta y'u Burundi yamaze kuba ifatira imyanzuro ikomeye cyane, bivuga yuko bagomba kuba bagenda bahanwa ku buryo bukomeye cyane kugira ngo babere intangarugero na bagenzi babo banze kuba barwana. Bivuga yuko hari hariya muri kara gace cyangwa se muri kano gace ka Baraka. Urumva yuko umugabo bita Evariste Ndayishimiye nta mikino bakatuvuga, n'ikintu kimuraje inshinga ni ukuba yahangana n'umuntu uwo ari we wese ushaka kumubuza kwiyamamaza mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2027 mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbashimire mbabwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe. Nyaboneka niba ugeze hano ari ubwa mbere kora like kugira ngo YouTube ideo recommandation, kore subscribe kandi kunzogera kugira ngo muri kuno kwezi kwa munani kuzuza 10,000. Ikindi koresha ndetse na comment kugira ngo amakuru kandi meza yizewe uzajye uyakurikira kuri Chris Empire. Amubwiye ngo mugire amahoro y'Imana, imirimo yose murimo Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, nakagaruka turasubira.